Ha MG ALBA géirí BBC barach programman ure I dhéanamh son Ceann-là gach seachcin. Ha sin géirí or 10 uur na híide de programman ure I dhéanamh gach seachcin agus a sinna céalach go dúplachuch na hat déanaar son Ceann-là an dráasta. Agus bhí sinna céalach go táirhharach programman ure son Ceann-là gach lá, dachach sin suas fó inpoint go seach gach lá, go 3 uur na híide gach lá, ha sin is méniuch go bhfuil luchd-amhairc airiir. Agus cimar sin an taachgraí channelan éile an taachgraí mar sin pled na héirnich fer bhfuil TG Cairt sin ha 5 uur na híide achgad de programman ure sa lá, ha na Cuiribh an an S4C ha suasrí 8 uur na híide de programman ure achgas an gach lá. An dráasta ha 1.6 uur na híide ag BBC ALBA, chanéil sin is méniuch go bhfuil sin go leor son an luchd-amhairc. In dráasta ha an BBC cosc 9.3 sia sa chiad BBC ALBA. Leis an miatach ha sinne géirí rach gacin táirhharach lírice go hu programman ure ach bhí céalach Iarrtas MG son BBC go 9.6 ga sa chiad. Chanéil sin is méniuch go Iarrtas mór sin. In dráasta ha isacin go bhfuil tuileach sa chóir achrúlín ar a chláir, ha isacin ar sin, ha isacin nach in naach gannacin ar an dúrich seachcin mar is cóir, ha isacin go bhfuil bearn an ann hu programman comedy, hu diversion, hu programman son lochgiúnsachaí, agus cúteach nach il go leor programman ann son áigerí agus son clown. Ha sin son gon tiit sin chur ceart, ha sin is méniuch go lé tuileach von na BBC gon rachu acin sin chur ceart, agus ha sin géirí ar taich, ha sin géirí oribh se Sgrìobh agus páirte gháil ansa go cháirle mé dhéanamh ar rìoghail agus cála gon tiit acin Cuiribh seirbheis níos coileanta son géil.